rekomendasi pisan nih mah baraya teh ini sepatu bangkong cocok ya mah anti air belak kesekan sugan kena letak iya nges teruji mah tuh tinggal apa nama ya dawet deh selina oh dibawakan oke mah cocok kan udah gitu sok geragaskeunnya lah di sepatu cap bangkong gimana anti radiasi di air tuh mah cocok nih mah tuh ditelumkan ke dia ge iya ada genahnya dia mau banjir tuh nya aduan pokoknya mah sok gaskeun bari modelin tadi ya. Assalamualaikum. Teh. Hari si Aya. Suryana. Aya. Survei sensus ieu teh ekonomi.